kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia di Sepang. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda, tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Airjet. Dear super guests, we have just landed at Kuala Lumpur, the International Airport of Malaysia in Sepang. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft comes to complete stop and the fasten silver sign has been switched off. Please pay attention when opening luggage bin as some items may fall out, and before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We will scuba to pass and thank you for flying with Super Agent.